Center ĩĩ center ya gũteithia antu baba baremeri mbogita na mĩrimũ kĩongo ĩyo mingi ĩra twĩtaga mental health na gĩchũnku na itubwirite kumenya kwithira wajitue kana kwithira ukiremeri mbogita tikurogwa onto antu ibagwikira stigma gwatuika ikurogwa na tikurogwa imurimo ya jungi ya malaria ya typhoid no jabune kinya kuguru so center ĩĩ ndagire na nethuganiro mirugora ende nkimiaka na thugani ura ntuku ndathuganirie mbere gwita kugura maiga ndathuganitie gwaka nyumba ya akuru igitara ndakarite Denmark miaka kwe 7-8 na igitara ndakarite nara indone bagi menyera citizens no tubeta kwa senior citizens na tubeta retired people indone ba menyera antu baba bakuru muno ndikweja na ndagia nethuganio riu na ndakanja iji bukuona ta kwina staircase ikyo gitumi no ndathuganitie mantu ja akuru lakini ndikuthiria kiroto ikiagarukire ndikwambiria kwaria na antu gwatuika ndandivaiswa tutikinyite no Meru kana Kenya tutakinya nare gwikia bagu kana mami wenu ntu ja guku nethuganio ria mbogita riambijira muno nontu yandejire na aja muguru na ria ndachokere Kenya ndethire Kenya tura ndamitigite ana betu ibanyuire muno na te anake kinya akuru na ekuru banyuire ntobi bangi na ndira ere o fashion uketho tenyunya bangi wikareko ugote on fashion cia nyuro nya secondary schools primary schools iro ndathuganirie thuganio ra kwambiria center ya iji tutethetie antu 24 bamwe baumarite bangi twinabo ikyo giatumire ngiane thuganio kana yerekeria nontu nthiguru nikinyite antu angi nontu ana nandi bainywa dawa cionthe tuture na challenge nene muno kwaga nara tumba wikagia ana betu nontu ibaba ingi sana wauga director ukauga antu bejaja ruju barabonde bena problem ya drugs ya psychiatric issues stress antu bau beja in thousands na ambuge number 1 twithite tutwira guchwa utetho jabupu guntu kunena muno Nairobi and what have you lakini kuleta senteji aja itukuibwega ndio mwende MP waja nontu besides kinyana barabai severe into drugs kwibange bakwambiria ogeta institutions chetu secondary schools including primary schools tuna kizi chetu wana tugutumira drugs na arua so my happiness ni ya kwamba with my partnership and this institution ukomba kwaririana bara ginya counselling kubaithira counselling kinyogeta institutions ira bari tukabanga na principals na education ministry officials nikenda umba kwariria ana betu bara by secondary schools na ginya primary schools in South Imenti indariungite skuru ingi the other day ndathira ana bau ma market thasta chutuku bakinyunya ganchobi itukwenda muno kukabanira bau bata handicts nontu ndambiritie program twetaga kasoba rire ari kugwata mwangi nontu nguyetu ere gu train wito tukara iriana in the markets and to baba locals in the markets and in schools mono kukabanira abo bategete to addiction nontu ryo gwita addiction irio kuretwo aja and it is very expensive to reverse muntu ou ajo kirwe ni mbogita kana addicted into drugs so ko reverse that process is very very expensive. It will take time, it will take resources, and that is why ukugaja antu abengi bate kumeria kuleta antu anontu it is expensive nontu ndawa chile expensive lakini ndaitiro bati kumenyera na chio ni expensive te mutherejo kawaida nontu mutoro kwenda gwate kinyana nji no mubangirite machuru na nini biro kumwakenda omba kuwate nyamwiri then ndawa kinachio ni expensive so tukachumia tukathithia programs cha kurigiria antu bate akinya that level ya addiction. I think kionkwenda kupatina nago zaidi
baria bari addicted twikinya kurwa nabo na guchwa resources tubareta nabo turigiire bara baingi bategakinyere bone iu. So my office will really team up with you, will work with you so that we can make sure that we prevent addiction in our youth and also in our wazees.